nor kabang politicians raw ni khugo eba kabang sinai nugnai raw ni khugo nor khana khana je chini ti prasaro 2030 फाइते no o sungsani kamawi thangnai o ti prasa dofa o hawatai nukjagla hingkaba busa jorate kubui obo kubui ko te belene wa nama singsa kirima singsa jengja chini bagi phai tong tamni himke readjustment eba delimitation abo ongnani phasingo thangai tong delimitation tamo delimitation eba readjustment kha amte hai system je system ni bisingtei parliament eba ni state legislative assembly wo seat busuk angnai bo jati no bo community no busuk seat rejagnai abo decide jeng jotono saimono presento parlamento chini total seat kha duita eda tripura ni hoite ni lok sabha total seat kha kaini jab tabu chini state of bachang saimon babusuk seat total aboni bising ti pressure seat kai busuk abo bachang si tabu delimitation eba khaba readjustment mani yagolo tamong nai readjustment basically census ni yagolo eba borok lekha mani yagolo every 10 years so 10 bochor por borok lekha jang borok lekha mani yagolo busuk jati ni busuk population aboni basis so nini seat decide dorang question phaikira ja obo bahaike nini tiprasa komi ma bai tiprasa kamana nai mai bai related ni thangka hangke bahaike related hangke cinta munukha census so nini every 10 years so jefru census sungo niyom mote borong ni population bari na sanang 10 বছর পর পর কোন জাতির পপুলেশন বাড়ি না নাও হেডা অবংখাক নিয়ম ফিয়া চিন্তি প্রাসারং লগি তাম নুকজাক চিন্তি প্রাসারং লগি আমতে হেকে নুকজাগো যেনিন এভরি 10 ইয়ার্স আফটার কাইসা ডেকেডস নি পর পর খেননিন তামং তি প্রাসার কমেও 10 বাঙ্গু হিংকাও জাগা তামং নাই জেফুর রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট নাই তি প্রাসারং নি সিট অটোমেটিক্যালি দিন বরনি রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট ইয়া বলতাম না হিংকে the pressure on the seat automatically boroni population ni number ni basis so khaijagai thangnai jeta chini logi ingri to tamne hinke last the census in 5 ni shini ni recent census 2011 o jara o chini total number komite tabu chung 31% amsuga phai sapaika oboni sapano je nini tiprasa community obo to nini schedule tribe to algate tribe to nini algate bo kobong kok sairo bo khobjago heda inka abono karibo nini je tiprasa ro je tiprasa ro ne borte bo number kom number thangso tabuk je chini parlamento seat to mane aboni 1971 census so je lukurok tongman je borok tongman aboni basis se parliament chin seat tong je jago ni ST rong seat kaisa heda je jago chini tabu chini princess maharaj kumari kriti bo aro MP injak heda seato la abon se sang deputy tripura angkha inke biskango thangi saimia je chini seat boti hai engno because chin population din ba din komewi thangai tong o komi jak population no seat boro madaman mania because population ni basis se readjustment to seat allocate khajo seat bagjo te chinti prasar onke belen kapal hamya buni population bareo chinke population komiu oboni bagina sajago je jeng o hasakani kamawi thangna nai tong chin political right kamana thangai tong chin political right kama khangke jingno represent khaimanna ni bagai cabinet right se tonglak chin demand ro ignore khaijang nai aponi bagai separate state no kari chini bagai te mungsa solution kari tamne ke chini logi to opposite maung sangi tongo je jagawo bishilai khangke kuno jati bariwo jengke bishilai khangke chini jati posu komi jengke minus sengu we plus angthino abon bagai no jeng o hasakan kamana thangi tongo chini boro khasi thai je politics ni bagai tabu chinti prasar bulai layo thilayo heda sheja layo a political rights se ching mangala kha jefre ching kamawi thangnai afur tamni bagi bulai nai tamni bagi seja lai nai abor mungsa ban tongala abon bagi
o bebak mani no side to noi ing sakno bhagi khati winarang nai abro sijong wansuk thai